Aye sireka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Kaze kuri mwese aho muherereye mu bice bitandukanye. Uyu munsi ni kuwa mbere ni tariki 21 Nyakanga muri uyu mwaka 2025. Ikaze kuri mwese rero makuru hano ku Ibendera TV. Amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turanyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko muri teritwari ya Warikare Wazalendo bagabye ibitero bikaba bimaze kurasirwamo umuyobozi ukomeye, bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turebere hamwe uyu muyobozi warashwe wari wese, ibi bitero byagabwe mu bihe bice. Turaza kandi no kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Tubabwire ko imirwano yongeye gukomera muri Uvira nyuma yuko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bashyize umukono ku mbanziriza mushinga y'amahame y'amasezerano y'amahoro mu gihe Uvira urugamba rwongeye kwambikana. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru. Tubabwire ko hongeye kubura imirwano, ikaba ari imirwano yiriwe imeze nabi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Turaza kandi no kunyarukira muri sheferi ya Bwito, naho isasu riravuza ubuhuha butuvugana. Ni isasu riri kuvuza ubuhuha rero hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na CMC FDLR. Ibi nabyo turaza kubirambura muri aya makuru. Turaza kandi no kunyarukira muri Sange, Kiriba, Runingo. Turebera hamwe uko ibintu byifashe, dore ko amakuru aturukanga avuga ko amaze kurasirwa abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera kuri 7 ndetse n'imbunda. Turaza kubabwira umubare wazo zikaba zimaze gufatirwa ahangaha. Turaza kandi kugaruka ku bimaze gutangazwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bashinja abarwanyi bo ku ruhande cyangwa se bashinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kongera akwica cyangwa se kurenga ku bijyanye n'amasezerano yo kugarura amahoro yashyizweho umukono hagati y'aba barwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru, na makuru twifuza ko muza kugiramo uruhare namwe, na makuru kandi twifuza ko ushobora kuba watangamo igitekerezo mu gihe ubishaka. Na makuru kandi tubahamagarira mwese aho muherereye akutubwira aho muherereye kugira ngo n'ubundi tujye tumenya abo turi kumwe muri aya makuru. Hari umuntu umaze kunyandikira mu kanya ambwira ko aherereye ni mu karere ka Rubavu cyane Musanze. Reka mu kanya ndebeho neza, ariko mu gihe nkirimo kureba neza nyemerera anongere nkwibutse niba wamaze kugera hano guterekaho like yawe. Uterekeho like yawe, hanyuma ubundi dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ikindi kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera n'ubundi nongere ngusabe uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekeho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni sinye dora notification, kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza tubane muri aya makuru bitagutwaye cyangwa se udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Yes, ni umuntu witwa Dusabe Ngeze Desire uherereye mu karere ka Rubavu mu mujyi, niwe umaze kuduha butumwa tubwira ati rwose ndabakurikiye 5 kuri 5. Hari n'abandi benshi bagiye batwandikira baduha butumwa batubwira bati turabakurikiye. Hari nk'uwitwa Hategeka Emmanuel uherereye mu karere ka Bugesera, nawe yatubwiye ati ndabakurikiye. Hari uwitwa Herbert Muce Chrismano
herereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yatubwiye ati ndabakurikiye. Hari n'undi watubwiye ati ni baraza la parokia nawe yavuze ati ndabakurikiye. Nyuma n'abandi mwese mudukurikiye mugende mutwandikira mutubwire naho muherereye, nyuma ubundi dukomeze kugenda tubana tuva mu bwiza tujya mu bundi dusangira amakuru rero gatanu kuri gatanu. Reka rero dutumike hanyuma mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo abo urambuye. Nsanga nawe wamaze guterekaho like, nsanga wamaze guterekaho subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nsanga kandi wamaze gusharinga no gufata link hasi aho hari ahantu handitse share, urahakanda ugahita ubona link ukayikopiya ubundi ugatereka mu magroupe yose ubarizwamo, ubundi amakuru tukayasangiza abandi gutyo. Reka amukanya gato ngaruka tuyinjiramo ku byo burambuye. Ubusi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite sambwe indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wamanyijwe, sinyabaza niyo Ubusi idasanzwe kuko kuvurwa ari ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo by'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake cyo gutera akabariro n'abatishimira igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bamanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagara kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, akarusho rero aho uherereye bakugezaho imiti. Niba ufite kimwe muri ibi bibazo abavuze, akoresha iyi nimero bamaze kuduha nicyo imaze. Fata iyi nimero ubahamagare ubabwire ikibazo ufite, ugende bagusuzume hanyuma baguhe imiti ubishyure, ubuzima bukomeze kugenda neza. Hanyuma rero reka twinjire makuru ku buryo burambuye na makuru nifuza ko twahera tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tuyahere aha muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare kugira ngo tumanukire rimwe hose tumaze kuhanyura. Muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa inkuru y'ibitero bya Wazalendo bongeye kugaba mu bice bitandukanye. Kabivuga yuko rero ibi bitero n'ubundi Wazalendo bongeye kugaba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru byarangiye barashe n'ubundi umuyobozi umwe ukomeye. N'umuyobozi bivugwa ko ngo yishwe arashwe n'abarwanyi bo mu ihuriro rya Wazalendo bakorana bya hafi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwishwe rero akaba yitwa Waro Wayungu, akaba yishwe n'ubundi mu ijoro ryakeye arashwe na Wazalendo. Amakuru agaragaza ko uyu muntu wishwe witwa Yungu ngo yishwe ubwo yararimo atembera ku manywa y'ihangu mu gace ka Kimuwa ni muri teritwari ya Warikare. Nyuma y'urupfu rwe rero urubyiruko rwo muri kariya gace rwahise rwirara mu mihanda rutangira kurwana na Wazalendo. Ibintu birakomera cyane, ibintu byabaye akaduruvayo, ibintu biba agatogo gakomeye cyane. Hanyuma rero aba bamaze kwambarana cyangwa gukozanyaho rero
nibwo ngo muri ubu bushyamirane abasirikare ba leta ya Kongo FARDC baje nabo kwiyunga muri iyi mirwano, ubundi batangira kurasana na Wazalendo, ariko nanone ngo nabo urubyiruko rurabirukana bikomeye cyane, ngo rwabateye amabuye, rubatera ibishoboka byose, rubavugiriza induru, ibintu birakomera. Ubwicanyi rero ngo bubaye mu gihe urubyiruko rwo muri iki gice rwari rumaze iminsi rutotezwa n'aba Wazalendo, ndetse kandi ubwabo ngo aba barwanyi bari baherutse gusubiranamo bapfa uru rubyiruko, kuko ngo bamwe batumvaga uburyo abaruhohotera. Bikavugwa rero ko uyu barashe ngo ari umwe mu bayobozi b'uru rubyiruko, akaba ari we ngo izi Wazalendo zarashe, hanyuma rero zamara kumurasa uyu muyobozi ngo w'urubyiruko rwo muri teritwari ya Warikare. Bamaze kumurasa rero urubyiruko ngo rwahise rujya Amavubi, rutangira rero kohereza ibuye, amasarabwayi barayohereza, amadebe barayohereza, amabuye y'uburyo butandukanye barayohereza, ngo bafashe igifatika cyose, ngo abagifashe ubundi batangira kohereza kuri izi Wazalendo. Amakuru rero aturuka muri ibi bice avuga ko kugeza ubu mu bice bikigenzurwa na leta ya Kongo, ahanini muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, abo n'ubundi ngo haracyagaragara umutekano muke n'ibikorwa byo kuburabuza abaturage, bataretse no kubica, batabuze no kubafunga bya hato na hato, hatabuze kandi no kugenda babafata ku ngufu. Ibintu bikaba bikomeje gukomera rero no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka noneho twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Tubabwire ko n'ubundi imirwano yongeye gukomera muri uyu mujyi wa Uvira. Ibijyanye n'agahenge ko guhagarika imirwano hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na leta ya Kongo ntikigeze kubahirizwa, kubera yuko imirwano yongeye kubura muri Uvira. Agahenge ko guhagarika imirwano hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntikubahirijwe muri Uvira, kubera yuko imirwano yongeye kubura. Iyi mirwano yongeye kubura nyuma y'amasaha make, n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo abashyize amasezerano y'ubwumvikane hagati y'izi mpande zombi yo guhagarika imirwano. Bakaba rero mu byo bari bemeje harimo ibijyanye n'agahenge, ariko magingo ya ibintu bikaba bikomeje gufata iyindi ntera. Ibintu rwose bimaze kugenda bikomera, kubera yuko imirwano ikomeye yongeye kubura muri sheferi y'aba Afuriro cyangwa se Bapfuriro, ni muri groupement ya Kigoma mu mudugudu wa Rudefe, aho umutwe wa Wazalendo wagabye igitero ku mutwe wa twirwanaho na Red Tabara, aho iyi mirwano yumvikanagamo intwaro zikomeye ku mpande zombi, nk'uko bituruka mu baturage baherereye muri ibi bice. Rero akaba ari muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano nk'iyi kandi yongeye kumvikana mu bice bya Axe y'Akageragere hafi y'agace kitwa Amazi, ni muri segiteri ya Amasango, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe na twirwanaho barwanya n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'umutwe wa Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB.
amakuru atangwa n'abaturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira bemeza ko iyi mirwano imaze iminsi 3 ikaba yikurikiranya, kandi bakemeza ko umwe mu Wazalendo bakomeye wakoranaga na Foka Mike ndetse na Makanaki wakundaga kugaba ibitero kuba Nyamurenge yaje kuraswa na Twirwaneho. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku cyumweru, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa M23 yitwa Lawrence Kanyuka yatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kohereza ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi mu bice bituwe cyane n'abaturage hagamijwe gutegura intambara n'ibitero bikomeye. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo yatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kwica nkana amahame rwasinye yo guhagarika intambara no kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ngibyo rero ibituruka ahangaha, dore ko n'ubundi usibye ahangaha no muri Rurambo amaze iminsi havugwa impfu z'abaturage benshi b'abasivile kandi bagenda baturuka kuri aya masasu akomeje kuraswa n'uruhande rwa leta ya Kongo. Yes, ibintu rero bikaba bikomeje gukomera mu gihe kandi tukiri muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tunyarukire no muri Sange. Muri Sange naho tubabwire ko urugamba rwongeye gukomera. Urugamba rukaba arwongeye kubura uyu munsi kuva amasaha y'urukerera kugeza ku masaha y'igicamunsi. Muri Sange abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamukiye mu mujyi wa Uvira bakanyura Kavivira bakazamuka Kiriba, Runingo na Sange, bongeye kwisanga mu mirwano. Rero akaba ari imirwano n'ubundi bongeye kugaba y'ubushotoranyi ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana harasiwe abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera kuri 7. Akaba kandi hongeye kwamburwa intwaro zikajya mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Imbunda zigera ku 9 rero zirimo ubwoko bworoheje zikaba zamaze kujya mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Ikindi kandi amasasu menshi na za grenade nyinshi zitandukanye nazo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuzifatira muri ibi bice. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane, imirwano bivuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoreshejemo amabombe atandukanye, bakoresha kandi n'intwaro ziremereye za mashini gani. Bikaza rero bikaba byaje kurangira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongeye gusubira inyuma. Reka adusubire muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru n'ubundi tubabwire yuko imirwano yikaze yongeye guhanganisha umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo mu gace kitwa Nyamirima. Ni Nyamirima cyangwa Nyamirima bitewe nuko bivuga. Muri teritwari ya Rucuru imirwano ikaze yongeye guhanganisha abarwanyi b'intare za Sarambwe n'umutwe wa Wazalendo muri Nyamirima. Ni imirwano yongeye kubura guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 21 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 guhera mu masaha ya saa 12 za mu gitondo. Ikaba ari imirwano yirije umunsi, ikaba ari imirwano kandi ikomeye, dore ko yumvikanyemo ibirwanisho bikomeye cyane. Imirwano yubuye mu bice bya Sisa na Manyoni, aho abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bazindutse bagaba ibitero ku barwanyi ba Wazalendo. Ni ibitero byatangiye ahagana ku isa 12 za mu gitondo.
yes muri ibi bice byombi. Iki gitero cyagabwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kikaba cyari kigamije ko umutwe wa M23 wongera kwigarurira igice cya Sisa na Manyoni. Uyu mutwe wari wikuyemo mu bihe bishize, hakaba hari harahise higarurirwa n'umutwe wa Wazalendo yo muri groupe ya CMC. Imirwano nk'iyi kandi yari yazindutse n'ubundi mu bice bya Kigali, Busesa, Nyamitwitwi na Nyamirima, aho umutwe wa M23 wagabye ibitero bindi ku barwanyi ba Wazalendo muri ibice byose guhera ku masaha ya saa 12 za mu gitondo. Ni kuri uyu wa mbere tariki 21 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Amakuru ava kuri buri ruhande haragaragaramo ko buri ruhande rwigamba gusubiza inyuma y'urundi, kandi buri ruhande rukanigamba kwica abarwanyi benshi bo ku rundi ruhande. Twagerageje gushaka umuvugizi w'abarwanyi b'intare za Sarambwe ishami rya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma kuri telefone, ariko nigeze dukundira, aho twagerageje kandi no gushaka uhagarariye societe civile ikorera muri Nyamirima akaba atitabye telefone ye igendanwa. Abaturage baherereye muri ibi bice ariko bo bakaba badutangarije ko batewe impungenge nyinshi n'iyi mirwano yongeye kubura muri ibi bice, bakaba bari bamaze gusinya amasezerano ngenderwaho, no kuvuga ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abaturage rero bakaba batangaza yuko ibi bibahangayikishije nyuma yuko bibwiraga ko ubwo hashyizweho umukono kuri aya masezerano yibanze aganisha ku masezerano y'amahoro, ibijyanye n'imirwano bigiye kuba biherereye ku ruhande, ariko n'ubundi isasu rikaba ryongeye kuba isasu. Ibi rero bikaba bikomeje guhangayikisha abaturage batuye muri ibi bice. Reka n'ubundi tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru, turebere hamwe n'indi mirwano bivuga ko n'ubundi yabereye ahantu hatandukanye. N'ubundi akaba ari imirwano ikomeje kuvugwa mu duce twa Bukombo na Tongo, cyane cyane muri Makomarehe, muri Bifuho, Mushababwe, Kamena na Mutanda. Abaturage bavuga ko imirwano irimo ibisasu bikomeye n'imbunda ziremereye yongeye kubura muri ibi bice, ibintu byabateye guhunga ku bwinshi. Hakaba hari abageragezaga kugaruka mu ngo zabo, ariko bagahita basubira inyuma ku bwinshi kubera imirwano ikomeye kandi idacogora. Abaturage baherereye muri ibi bice badutangarije ko ubwo bukomeje kuba bwinshi, bagira bati turi guhunga dutinya urupfu, ariko ntituzi n'ubundi niba ibi bintu biraza kugera ku mutuzo kubera ko amasasu ngo ari menshi. Bakavuga rero ko ngo birirwa bahunga amasasu, abana bakirirwa barira, ababyeyi bakirirwa bari guhunga babura epfo na ruguru. Ibintu rero ngo bikomeje kubatera impungenge. Aba baturage rero bakaba basaba yuko ngo aha hashakirwa amahoro n'ubundi, dore ko kugeza ubu ngubu n'ubundi ngo ibintu bikomeje kuba bibi, mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bari bamaze gufata umujyi wa Goma muri Gashyantare muri uyu mwaka. Nibwo ngo abarwanyi bo muri Kodeko n'ubundi bagiye bisuganyiriza mu bindi bice bitandukanye. Bikaba rero bivuga yuko kugeza uyu munsi ngo n'ubundi ari bo bakomeje kugenda bagaba ibitero biremereye mu baturage, babica, abandi babafata ku ngufu n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi.
ngibyo rero ibyo twagarukaho. Reka rero n'ubundi tuvuye muri Rucuru by'umwihariko muri sheferi ya Bwito, dore ko n'ubundi bivuga ko magingo ya isasu ririmo kuvuza ubuhuha kandi akaba ari isasu riremereye ndetse rinateye ubwoba. Reka twerekeze nanone mikrofone yacu mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gutangaza ibintu bikomeye cyane nyuma y'uko barimo gushinja Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhunyura ibijyanye n'agahenge, ibi kandi ngo nubugira kabiri bikozwe. Nyuma y'amasaha 48 ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe basinye ku nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro ndetse no guhagarika intambara, abarwanyi b'intare za Sarambwe barashinja Leta ya Kongo kuba yatangiye kwica ibyemeranyijwe i Doha muri Katari. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa mama 23 ndetse na twirwaneho yitwa Lawrence Kanyuka, mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru bitandukanye yavuze ko kuva aya masezerano yasinywa Kinshasa ngo imaze kwica ibintu bibiri bikomeye biri mu bigize aya masezerano. Lawrence Kanyuka yagize ati iminota 5 nyuma yo gusinya inyandiko y'amahame ngenderwaho Kinshasa yahaye rubanda ibisobanuro bihabanye n'ibikubiye mu nyandiko. Nanone uyu munsi Kisekedi yongeye yohereza drone zifite intwaro kugira ngo zigabe ibitero ku baturage b'abasivile mu bice bituwe cyane. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo aya masezerano yashyizweho umukono, impande zombi zikaba zari zimaze gusinyana iyi mbanziriza mushinga. Niho rero ibintu byatangiye kugenda bihinduka, dore ko Minisitiri w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu yitwa Patrick Muyaya yahise yatangaza ko mu byemeranyijwe i Doha muri Katari harimo ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagomba kuva mu bice byose bagenzura. Ibi bikimara kujya hagati, abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise babyamaganira kure ndetse bavuga yuko ibi ari ukuyobya abaturage nkana kandi babigambiriye. Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa mama 23 biciye mu munyamabanga uhoraho wabo ariwe Benjamin Mbonima wanashyize umukono kuri iyi nyandiko. Ku ruhande rwa ririya huriro yahise amunyomoza avuga ko ibyo yatangaje ntaho bigaragara mu nyandiko yasinywe. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata urwego rwo hejuru mu mirwano n'ubundi ikomeje kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi barwanirira leta y'iki gihugu. Mu gihe hashyirwaga umukono kuri aya masezerano mbanziriza mushinga, abaturage n'abandi bantu batandukanye bibwiraga ko intambara ishobora kuba igiye kujya ku musozo, ariko nyamara uko biragaragara ko ahubwo aribwo ibintu byagiye iridubi. Ngibyo rero reka mbashimire cyane mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kugira ijoro ryiza. Hanyuma rero mwese aho muherereye, Imana ibarinde kandi ibahe amahoro n'amahirwe. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Ngiye nitwa Mukada, hani ku Ibendera TV. Mwese bye, ciao ciao.